Mfowethu uyalwa uThibela umfokaMpungose ke lapha ke einkundleni zokuxhumana ke uphikisana ke neyokuthi ke abakwa-Razer ke lapha ke beposte ke ukuphumelela ke noma ke izitifikethi ke zikaMthandeni ke igcokama ke elisha ke lapha ke uthi ke lo muntu ke ocontrola ke leli page ke ucheme ke negcokama ke elisha wathi ke ongakuboni ke lokho ke yena ke uyakubona kusho uThibela ke igidangoma ke likaKhuzane ke umfokaMpungose. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko SA Media moqala ngilalela channel ke ngicela ubulungiswa kokucindezela ibutton ka subscribe ke uzibeke emathubeni amahle kakhulu uthola amanye amavideo ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke indaba enkulu ke uThibela ke ubhale ke nansi ke indaba ke lapha ke ikhala ngokuthi ke lo muntu ke ulawula ke leli khasi ke lakwa-Razer ke lapha ke na kanjani ke ucheme ke negcokama noma ke ulandela ke uMthandeni ke lapha ke uthi ke kukangaki ke abantu ke bashaya ama platinum magolide kodwa ke gazi ke kuwenzeke ke lokhu ke okwenzeka ke manje ke lapha ke wasethi ke lapha ke uThibela eqhubeka ke uveza ngokusobala ke wathi ke ubekile ke uDisemba ke uthi ufuna ukubona ke ukuthi ke bazodlula kanjani. Sazi ke ukuthi ukhuluma ngani ke lapho kodwa ke kuyakhomba ke ukuthi khona into ke emqubeni ke efihliwe engakaziwa. Bafowethu abantu abaningi sebakhuluma kakhulu ngalolu daba bambongelile uMthandeni ke babonga nangempumelelo yakhe ke ekutheni ke ekhuphula umaskanda ubeke phezulu kodwa ke cha uThibela uyalwa impela ke ulwa nje into engasukumi phansi ke njengoba ke ephikisana nakho konke okwenzakala endimeni kaMaskandi. Khona omunye umuntu kwaphawula lapha ke kuwona ama comment ke wathi ke lento kaMthandeni ke singayithatha kancane kodwa ke inkulu kakhulu ikhuphula wonke uMaskandi ayikhuphula igama lakhe kuphela kodwa ikhuphula yonke indima kaMaskandi kufanele ke abongelwe. Kusho ke abantu kade bekhomenta ke lapha ke ekhasini ke la kwa-Razer ke lapha ke asazi ke bafowethu ke njengoba uThibela ke engafune kuzwa lutho nje ngento ke ithinta uMthandeni ke siyakhumbula ke ukuthi kwaba namahebezi ke lapha ke akade trend ke einkundleni zokuxhumana ke kusolakala sengazuthi ke igcokama ke likhokhele noma ke lapha likhokhele ke uRazer ke ekutheni ke uliphakamise ke lapha ke kanti ke into enjengalo bafowethu ke noma kuthiwa ke ulwazi ke luncane kangakanani kithina ke kodwa into engenzeka isidalo uMthandeni ke lento eyenzakalayo iyenzeka ngoba kufanele yenzeke bafowethu ilezo.